dimy amby roapolo Markarabal-manana dimy amby roapolo Markarabal-manana dimy amby roapolo Markarabal-manana dimy amby roapolo Markarabal-manana Programme manifesto amboniny tany Ravalmanana teboka roa de midina dalatra Ravalmanana vognanaly Fandriam-pahalema sakafo sy fampianarana voly sy fiompiana fahasalamana jiro mazava teknôlôjia asa sy rano fisotro madio fialamboly fizahantany Ravalmanana marika ihany ny navitan'izany kanao safidy mahaiza mitadidy fisika efa leoninana kobaka ambava sy mangidy tonga ty dada anao propagandy amin'ny fafito volana novambra tena mahatoky anareo eto Mahabo a adove tonga eto zay ilaza aminareo hoe dada tonga tya manao stratégie ary stratégie aperaky dada de tena tsy maintsy andaitra ka ity le izy avereny hoe manifesto zavatra anokony tiana iresahana de hoe fandripahalemana zay fa tena mampikaikaiky anareo le fandripahalemana de fandripahalemana ny voalohany a tsy maintsy aperaky tsika eto Mahabo zay ny voalohany faharoa tsy maintsy ataotsika zay anamboarana ny lalana eto tanàna sy manodidina mampitony commune azo rova zany e manaraka tsy maintsy ataony a fitsabona tsy maintsy hotsabona ny olona fa hita fa tena marary nefa kely volany ampelantanany de raha marary izy mampalahelo a tsisy manampy tsy maintsy jerevana koa ireny fitsabony reny manaraka resaka ankizy tsy maintsy mianatra tia misy fitaovana zay asehanay anareo eto lay kitapo menany ankizy hatrizay reny le zavatra anatiny ty zany a le zavatra omentsika ny zanatsika azonareo zany de tiako le crayon de couleur de kita de zao a satria misy ankizy a misy tanora misy vehivavy de ny hevitra hoe ampanaovana le formation professionnelle de ampianarina mamboly valy ny olona ty zany zao a le hoan'ny tanora ty e de zao a misy ordinateur ao anatin'io tia le ordinateur hoan'ny lehibe am'le hoe olona afaka manao le formation professionnelle iny le anazy zany hoe a am'ty lekizy scolaire ty misy an'ny ankizy kely misy a an'ny lehibe le manao le formation a le olona tanora eo am 20 taona hatrany amin'ny 10 taona de misy a le ankizy ny mbola ankizy kely a le mahazo an'le crayon reo misy kely am'ty fa ty zao le lehibe nentinay aty matoky nareo fa tsy maintsy karakaraitsika ireo ankizy reo zay nananatsika firenena vanina azonareo ve ory vahoakany Mahabo a tena faly a mahita anareo maro be toy zao tena faly a ary hitako a fa olona azo tena hitsy a azo tena mpanaovana formation aza matahotra reo amin'ny sécurité io fa fantatra dada daholo io a tsy isy tsony ny angalatra ny ombonareo ao zavatra azoko menana kareo garantie de zao ny fitsarana raha vao tonga ao dada amin'ny 7 novambra ny fitsarana tsy maintsy hitsara ny zavatra marina ary efa mitsara de eo am'izay izy ny tena hitsara azy de le olona reny ty le manifesto ty a fa mimeza toky ny toky ameko anareo de hoe tsy maintsy vitatsika mamerina indray a fampandrosoana ty Madagasikara ty toy zao le bulletin tokana io le izy io de zao a va ty amin'ny akavia ty manisy nareo va ty ambany laza hoe ray a roa telo a enina ka eo mijanona fidio dada mba tsy hanenina de zao eo amin'ny fahaenina eo a larana 520 io numéro dada de manaraka lay sarina fanamboarana lalana le misy sariny tim hitanareo a
eo kaikireo amin'ny sarin-dady eo eo sarin-dady eo marika Ravaly manana teny izaty a amendrareo anty fotsiny de ohatrany tsy fantatrareo tsara fizaty de manaraka eo malalaka asinareo le x eo nasina le x azonareo ve de misy iny aty reto de avalina tsara le izy avy eo avalina tsara maiza mieritreritra tsara alefa lany dada Dimy amby roapolo.